Ima li ovdje na fakultetu uvijek otvorenih mjesta za mlade ljude koji se žele zaposliti, tek diplomirane studente? Pa nažalost situacija u zadnje vrijeme, vjerujem da znate, u ovom sustavu je takva da već, ja bih rekao, 3 godine se otvaraju nova radna mjesta u smislu kako su se to prije za znanstvene novake i tako. Evo sad je konačno izašao jedan natječaj Hrvatske zaklade za znanost za mlade istraživače, tako da evo, vjerujem da će se opet otvoriti ta vrata. Gledate li isključivo diplomu kada zapošljavate nekog? Tražite li ocjene? Kako to ide za učilište? Mi smo malo drugačiji. Mi imamo zapravo 2 segmenta. Imamo ovaj nastavni u kojoj zapošljavamo u pravilu mlade znanstvene novake kad god imamo tu mogućnost. Imamo ovaj nenastavni dio koji je skroz izdvojen kao u svakoj firmi, recimo, pa se tu zapošljava na drugi način. Sve što se tiče ovih, to je nama gro zapravo, znači tog nastavnog dijela, a tu je procedura takva da mi imamo tu sreću da smo zapravo na izvoru tih kadrova i imamo mogućnost kroz cijelo to školovanje upoznati i prepoznati nekoga. Naravno da je onda, a i logično je, da mi koji dajemo ocjene i poštujemo te ocjene, tako da u principu je to najvažniji kriterij. Naravno da ako neko traži za neki svoj projekt, onda je bitno i to da li je on nešto radio sa tim studentom i tako, vidio taj neki entuzijazam, volju, želju da radi u tom području i obično se te dvije stvari sklope i na kraju se na taj način ulazi u sustav. Koliko pažnje posvetite van nastavnim aktivnostima, ukoliko je budući zaposlenik imao nekakve van nastavne aktivnosti tijekom studiranja? Pa u svakom slučaju, recimo, ovdje konkretno znači kad zapošljavali smo neke naše mlade studente u računskom centru, to nam je, rekao bih, najvažniji kriterij. Mi imamo dugogodišnju suradnju s ovom udrugom studenta DAMP, s kojima radimo zajedno, radili smo već godinama ove naše informacijske sustave. Onda naravno da je tu to saznanje o toj osobi koja je već radila i može sutra odmah nastaviti raditi u tom segmentu, naravno da je neprocjenjivo. Dobro. Što cijenite kod budućeg zaposlenika? Što je presudno kod njega? Pa kažem sad, opet su ova dva segmenta. Znači, u ovom segmentu nastavnog, znanstveno-novačkog i tako, presudna je ta neka odluka nekog povjerenstva, odnosno mentora koji će sutra raditi sa tim doktorandom, kasnije poslije doktorandom. A ovdje recimo u ovom segmentu gdje je recimo na dekanu da imenuje povjerenstvo, znači ovo nenastavno, šta mi je najvažnije? Pa mislim, mi smo rijeđe zapošljavamo u tom segmentu, ali evo recimo kad smo zapošljavali, mi smo onda dali firmi koja se s tim bavi da provede testiranja i mi smo to napravili, naravno napravili intervju i onda s obzirom na sve te elemente, zapravo koji ima najbolji rezultat tamo, njih par razgovarali i odabrali osobu, upravo to bila jedna osoba koja je imala najveći broj bodova na tim testovima iz tih specifičnih znanja, jezika, računala i tako dalje. A što je meni kasnije najvažnije kod zaposlenika? Pa mislim, naravno, bitno je presudno i ključno da odrađuje svoj posao za koji je plaćen. A nekako što ja najviše osobno cijenim, to je kad nešto treba napraviti na fakultetu, a da to nije direktno, da ulazi nekome u CV ili nije direktno odmah a priori dodatno plaćeno. Ako osoba prepozna taj neki opći interes i odradit će nešto, a kasnije da bude na nama da to prepozna i na neki način nagradimo. Ne volim kad neko a priori dođe pregovarati koliko će to biti, šta, zašto i tako, nego volim kad vidim da je nekome stalo do institucije, toga je nažalost sve manje i manje. Vremena su takva da svak nekako najviše na sebe fokusiran, ali meni je to jako bitno. Kada vam dođe neko na razgovor za posao, je li posvetite pažnje ovom vanjskom izgledu, na urednost, na pristojnost, neverbalnu komunikaciju kad priča sama? Pa dobro, naravno.
cijeli paket je bitan. Znači, ono što piše na papiru, a i sama pojava, način komunikacije, u svakom slučaju to je ostavlja bitan na kraju dojam na svakog. I za kraj, što biste poručili studentima, odnosno mladim ljudima koji se žele zaposliti na fakultetima, općenito put do njihovog zaposlenja? Pa evo, ja se nadam najprije da će se pronaći mogućnosti kroz različite modele zapošljavanju mladih na fakultetima. Ja sam duboko svjestan problema ove situacije gdje mi već godinama ne obnavljamo taj naš kadar i mene izrazito žalosti činjenica što su nama kroz prste prošli brojni izvrsni studenti zato što im mi nismo mogli ponuditi ono što su mogli dobiti drugdje. I stvarno duboko vjerujem da će se pronaći modeli kroz ovaj natječaj HRZZ-a, a vjerujem da ćemo i mi iz vlastitih sredstava pronaći mogućnosti da ostavimo najbolje naše studente tu. Ne samo znači za ovaj radno nastavno, nego kroz razne druge aktivnosti, šta ja znam, imamo ugovore sa brojnim institucijama, između ostalo Fraunhofer institut iz Njemačke, želio sam tu Fraunhofer projektni centar, a meni je glavni fokus u toj priči ne neka dodatna zarada fakulteta ili nešto tako, nego upravo mogućnosti da naši najbolji mladi nakon završetka mogu ostati tu, raditi u tako velikoj firmi, a ostati ovdje kod nas i s nama dalje surađivati. Hvala. Hvala vam.